tugiye kurebera hamwe ibihugu bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi. Ku ikubitiro haza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere kuko gifite abasirikare benshi ku isi ndetse n'ibikoresho byinshi. Gifite abasirikare barenga kuri miliyoni 2,170,500, kikagira indege 13,209 n'ibifaru bya burende bigera ku 4,357. Amerika ishora agera kuri miliyari cyangwa se biliyoni 831 z'amadolari mu gisirikare mu rwego rwo kugikomeza. Tuze ku mwanya wa kabiri tuhasanga igihugu cy'Uburusiya. Mu busanzwe igihugu cy'Uburusiya nicyo kinini ku isi, kiri no mu bihugu biyoboye ibindi ku isi haba mu gisirikare no ku ntwaro kuko gifite imbunda zikomeye cyane. Uburusiya bufite abasirikare bagera kuri miliyoni 3,570, bukagira kandi indege z'intambara 4,225 n'ibifaru bigera ku 14,777. Iki gihugu gishora agera kuri biliyoni cyangwa se miliyari 100 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa bya gisirikare. Ku mwanya wa gatatu haza Ubushinwa. Ubushinwa buziho kugira abaturage benshi, nabwo buri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane kuko igihugu gifite abasirikare bagera kuri miliyoni 3,170, indege z'intambara 3,304 ndetse n'ibifaru 5,000. Iki gihugu kikaba gishora agera kuri biliyoni cyangwa se miliyari 227 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane haza igihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde nacyo ni igihugu gifite abaturage benshi ku isi kandi kikaba kiri mu bihugu byihagazeho ku ntwaro ndetse n'igisirikare. Iki gihugu kikaba gifite abasirikare bagera kuri miliyoni 5,137,550, indege z'intambara 2,216 n'ibifaru bigera ku 4,614. Bushora amafaranga agera kuri biliyoni cyangwa se miliyari 74 z'amadolari mu gisirikare. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Koreya y'Epfo. Uretse kuba iki gihugu kizwiho ibintu byinshi cyane, ni nacyo kiri mu bihugu bitunze intwaro n'abasirikare bagera kuri miliyoni 3,820, indege z'intambara 1,576 ndetse n'ibifaru 2,501. Iki gihugu gishora agera kuri biliyoni 44.7 z'amadolari mu gisirikare. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Ubwongereza. Muri United Kingdom bufite abasirikare bagera kuri miliyoni 1,108 n'abasirikare 860, indege z'intambara zigera kuri 334 ndetse n'ibifaru 213. Gikoresha agera kuri biliyoni 62.8 mu gisirikare y'amadolari. Ku mwanya wa karindwi haza Ubuyapani. Ubuyapani bufite abasirikare bagera ku 328,150, indege z'intambara 1,459, ibifaru bigera kuri 518. Ubuyapani kandi bukoresha asaga biliyoni cyangwa se miliyari 53 z'amadolari mu bikorwa bya gisirikare. Ku mwanya wa munani tuhasanga igihugu cya Turukiya. Iki gihugu gifite abasirikare bagera ku 883 n'ibihumbi 9, indege z'intambara 1,039, ibifaru bigera ku 2,231. Kikaba gikoresha agera kuri biliyoni 40 cyangwa se miliyari 40 z'amadolari mu gisirikare honyine. Ku mwanya wa 9 haza igihugu cya Pakistan. Gitunze abasirikare bagera kuri miliyoni 1,700 n'abasirikare bagera ku 4,000, indege z'intambara 1,434, ibifaru 3,752. Gikoresha agera kuri biliyoni cyangwa se miliyari 6 z'amadolari mu bikorwa bya gisirikare gusa.
ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Iki gihugu gifite abasirikare bagera ku ibihumbi 289, indege z'intambara zigera ku 8,000 n'ibifaru 200, bakoresha agera kuri biliyoni cyangwa se miliyari 31.6 z'amadolari mu bikorwa bya gisirikare gusa. Ibyo byari ibihugu bihiga ibindi ku isi bifite igisirikare gikomeye ndetse n'intwaro zikomeye ku isi. Niba wakunze iyi video ukora subscribe, tuzakomeza n'izindi z'ubutaha. Njye ni King Bestaba, udacikwa n'ibindi biganiro bitandukanye kuri iyi channel.